maranggutnya muha yang ikam tampaikan di balik kakamban putri. Kamban nang dipakai si putri, rata-rata mereknya original asli. Inya orang sugi kada kawa ikam umpati, lawan inya cucuk haja speknya bidadari. Ui si Arbaida jangan pang mahiri, kada usah ikam hendak umpat baaksi. Mudahan ikamnya sadar lawan mau maasi, sabar mahadang abahmu bilanya barajaki. Jangan mari rimbat bilanya dipadahi, pakai kakam benang ada yang penting syari. Kita dipuji, jangan hendak terbawa arus duniawi. Kakam benang dipakai si putri, rata-rata mereknya original asli. Inya orang sugi kada kawa ikam umpati, lawan inya cucuk haja speknya bidadari. Ui si Arbaida jangan pang mahiri, kada usah ikam hendak umpat baksi. Mudahan ikamnya sadar lawan mau maasi, sabar mahadang abahmu bilanya barajaki.